Vernici, ne samo pravoslavni, svakoga dana dolaze na ostrog da bi se pomolili nad moštima svetog Vasilija Ostroškog, kojeg smatraju isceliteljem svih nevoljnih i bolnih. Ljudi sa svih strana sveta, sa svih meridijana, u svojim molitvama obraćaju mu se kao velikom čudotvorcu i Božijem ugodniku. I neretko se mogu pročitati ispovesti onih kojima su se molitve ostvarile, koji su zanavek zahvalni svetitelju. Na Facebooku je objavljen snimak koji je propraćen rečima Čudo na ostrogu. U trenutku kada sveštenik izgovara poziv na sveto pričešće, razvedrilo se u sekundi. Sveti Vasilije čudotvorče, moli Boga za nas grešne. Sveti Vasilije Ostroški je bio episkop Zahumski i srpski pravoslavni svetitelj, koga crkva slavi 12. maja po Gregorijanskom kalendaru. Rođen je u selu Mrkonjići, Popovo polje u Hercegovini. Kada je odrastao, otišao je u Trebinski manastir uz penija Presvete Bogorodice i tu se zamonašio. Najpre je živeo u Tvrdošu, a kada su Turci razorili manastir, preselio se u Ostrog gde je nastavio svoj podvižnički život, uz mnogo tople molitve i brige za svoje vernike. Upokojio se u Gospodu 1671. godine, a njegove čudotvorne i celebne mošti čuvaju se do današnjeg dana. Njegove mošti se kao velika svetinja čuvaju u manastiru Ostrog. U Ostrogu se svake godine na Trojičin dan održava veliki narodni sabor kada dolazi najviše poklonika bez obzira na veroispovest, tražeći isceljenje u najtežim bolestima i mukama.